Centar za zaštitu i proučavanje ptica osnovali su u septembru 2000. godine profesionalni ornitolozi Republičkog zavoda za zaštitu prirode, Prirodnjačkog muzeja, javnog preduzeća Nacionalni parkovi i studenti Biološkog fakulteta iz Podgorice. Naime, pomenuti centar dobio je 2013. godine i jako vrijednu nagradu o kojoj će biti riječi i ovoga jutra, imajući u vidu njihov doprinos koji se oslikava kroz posvećen rad i rezultate. Odlučili smo da predstavnicu pomenutog centra ugostimo ovoga jutra, a ona je Jelena Vukašinović i ovom prilikom vam želim dobro jutro. Dobro jutro vama, Bojana, i vašim gledalcima. Hvala na pozivu. Evo za početak, sve nas jako zanima kako sada centar u ovoj situaciji funkcioniše i da li su mjere nacionalnog koordinacionog tijela uticale na vaš rad? Što se tiče određenih mjera koje su primijenjene, one su svakako posljedice, mislim, uzrok je svakako virus koji je nažalost uslijedio. Tako da u tom periodu kad je sve taj prvi talas točnije nastao, mi smo radili od kuće, imali smo tu sreću. Međutim, s druge strane, mnoge projektne aktivnosti koje su se ticale terena su bile obustavljene. Mi smo uspjeli da malo prije korone izvršimo neke terenske radove na Durmitoru, odnosno tamo su se brojali tetrijebi, koji su inače ugrožena vrsta, tako da su naši ornitolozi uspjeli da nešto odrade. Međutim, posle toga sve se svelo na neke stvari koje smo možda i odlagali i došlo je vrijeme tada da ih obradimo u kućnoj atmosferi. Ali terenski su se obustavljeni. Tako je, čuveno prstenovanje na Marezi se nije moglo realizovati, što je bila velika šteta s obzirom da je zainteresovanost bila sve veća i godinama unazad ljudi su se sve više upoznavali sa pticama i htjeli da prisustvuju tom lijepom događaju. Ništa, onda ostaje želja za sljedećem godinom kako bi se to upravo realizovalo. Crna Gora je, to moramo svakako pomenuti, zauzela 74. mjesto ekoloških zemalja svijeta i koji pokazuje indeks epidemioloških, odnosno ekoloških performansi, izvinjavam se, i ovaj sistem rangiranja su razvili koliko smo u toku univerziteti Yale i Kolumbija u saradnji sa Svjetskim ekonomskim forumom. Šta su pokazali rezultati i šta to znači za Crnu Goru što se nalazi na 74. mjestu? To su prije svega jedni ozbiljni podaci, ozbiljni rezultati koje smo dobili od takvih jednih institucija. Tako da prije samo 4 godine Crna je bila na 48. mjestu, evo sad je na 74. Što bi možda bilo ok, da Crna Gora nije po Ustavu ekološka država. U ovom slučaju Crna Gora jeste ekološka država, tako da ti rezultati uopšte nisu dobri, nego naprotiv malo su beshrabrujući. Po toj nekoj statistici tu se mjere različiti učinci, odnosno kolika je zagađenost vazduha, kakva je pristupačnost i čistoća vode, također tu je pitanje krivolova, ribolova, različitih segmenata, tako da po tom pitanju Crna Gora itekako još ima da radi da bi stvarno dokazala epitet ekološke države. Dobro, a koliko je prošlo od tog vremenskog perioda od momenta kada smo bili na 48. mjesta, a sada smo na 74. 4 godine. 4 godine smo uspjeli to da napravimo. Tako je, tako je. Začuđujuće i zabrinjavajuće je svakako da u dokumentima lokalne studije, lokacije prevođenja dijela vode rijeke Zete u akumulacije Krupac i Slano, kao i nacrt strateške procjene uticaja na životnu sredinu, osim kratkog opisa, niste našli nikakve podatke ni procjene koje bi ukazalo da se studija radila, koja se direktno tiče ornitofaunovog prostora, jedne od najznačajnije u Crnoj Gori. Ovaj dokument ste vi izuzetno istakli na vašem sajtu i mene iskreno zanima kakav je vaš komentar u vezi sa pomenutom studijom i iz kog razloga je zavrijedila pažnju javnosti. Upravo kao što ste rekli, jedan od najznačajnijih lokaliteta Nikšićko polje, odnosno posle Ucinske solane i Skadarskog jezera, za koje znamo koliko su značajne za ptice, Nikšićko polje je čak treće od jako važnih lokaliteta na prostoru Crne Gore. To je odmah alarmiralo nas da reagujemo povodom ove studije, koja uopšte nije uzela u obzir tu stvar. Kad su oni negativne uticaje procjenjivali, samo su dodirivali vegetaciju.
migraciju, što znači da nisu uopšte ptice uzimali u obzir. Tako da značajno je, Krupac je jako značajan prostor, također i Slano jezero, pogotovo za gnježđenje i za migracije. Taj livad Nikšićko polje, to su te plavne livade koje su također jako bitne za zimovanje, za migracije ptica, tako da to je jedno područje koje sigurno treba da ima i tekako zaštićen epitet, odnosno čak je i predloženo za projekat Natura 2000, odnosno koje finansira Evropska komisija, što bi značilo, procijenjeno je da je to područje od važnog značaja, što bi značilo da od momenta kada uđemo u Evropsku uniju, to bi bilo automatski zaštićeno područje. I upravo prvi je razlog ptice, zato što je ogroman broj ptica koji dolaze tu, koji migriraju, koji gnijezde, koji nije samo migracija u pitanju, pošto u toj studiji je navedeno da je Slano jezero bitno po migracijama i taj podatak nemamo. Znači, upravo te livadske, upravo Nikšićko polje je važno jako za ptice i za migracije, tako da nastojali smo malo da objasnimo nekim konkretnim podacima i argumentima zašto je to područje važno. Jeste li uspjeli, jesu li usvojili neke od vaših argumenta? Bili su također na javnoj raspravi naši članovi, odnosno zaposlenici ZIP-a, tako da nadam se da će da uzmu nešto u obziru toga, ako ne i dalje ćemo da se borimo. Svaka vam čast. Jako hrabro s vaše strane. Također moramo pomenuti regionalni fotokonkurs koji je organizovan i koji se realizuje u okviru Bionet mreže. Ko je se pokrenuo ovaj konkurs i koji mu je cilj? Bionet mreža je prije svega mreža od 14 organizacija, među kojima je i CZIP. Tako da imamo mi u sklopu te mreže projekat Partnerstvo za prirodu koji u saradnji sa Društvom za zaštitu i proučavanje ptica i Centrom za zaštitu životne sredine iz Bosne i Hercegovine. Tako da 5. juna je bio Svjetski dan životne sredine i organizovan je konkurs, fotokonkurs, tako da je on bio namijenjen za sve amatera, opet i za profesionalne fotografe i podijelili su se u 3 kategorije, odnosno flora, fauna i pejzaži, tako da i sve mogle da učestvuje i Srbija i Bosna i Hercegovina i Crna Gora i određivalo su se tri najbolja rada iz sve 3 kategorije i na taj način smo im neke simbolične nagrade dodijelili. S obzirom da je došao veliki broj radova i toliko je bilo sjajnih fotografija, baš smo se malo teže odlučili. Dobro, ko je pobjedio na konkursima? Na konkursima kod nas je pobjedio Milijan Cerović, zatim Nikola Zindović i Anđelka Anđelić. Aha, odlično. Dakle, oni su bili najuspješniji u cijelom tom procesu. Također ste nedavno raspisali konkurs za novinarske radove, a akcenat je na podršci istraživačkom novinarstvu. Koji ste zadatak zadali i kakav je bio ishod projekta? To je također u sklopu projekta Partnerstvo za prirodu, još jedna aktivnost, tako da su novinari birali smo 2 novinara koja su trebalo da se posvete temi šume i zaštite šume, tako da imali smo određene kriterijume, trebalo je da bude najmanje 3 istraživačka rada iza svakoga novinara koji se prijavljivao i koji je radio manje više na nekoj sličnoj temi, ali nije bilo onako strogo da mora baš za šume ili za nešto slično, ali eto, taj se konkurs održao, prijavili su se novinari, imali smo oko 7 prijava, od toga izborom žirija iz ne samo naše organizacije nego i iz drugih, odabrali smo Damiru Kalač, novinarku Vijesti i Predraga Nikolića iz nedeljnika Monitor. Tako da za sada je Damira već objavila svoju prvu priču koja se tiče zeletina i nadamo se uspješnoj saradnji dalje. Upravo to sam i htjela da vas pitam. Da li je moguća buduća saradnja i kako bi se ista realizovala, imajući u vidu da upravo zahvaljujući tim radovima možemo da pospješimo značaju da Centar za zaštitu i proučavanje ptica dođe do svog nekog vrhunca kada je u pitanju vaš rad, a ujedno naravno i promocija i zaštitu životne sredine. Tako je, pa mi pokušavamo upravo kroz sve projekte koje imamo da nekako ih plasiramo i kroz medije, jer znamo da nam je to glavni oslonac kako bi došlo do što većeg broja ljudi. Iako to radimo zarad nekog višeg cilja, zarad neke zaštite, u nadi da će nas institucije čuti. Saradnja je svakako moguće, s obzirom da ćemo mi još realizovati još par nekih tako konkursa za novinara, tako da je to s druge strane i za njih motivišuće, pogotovo i za mlade neke koji se još uvijek nisu imali priliku da se istaknu, da pokažu svoje znanje. I da se afirmišu u budućnosti. Posmatranje ptica onako na prvu ruku se čini nečim što nam
je prilično blisko od momenta kad smo se rodili. Koji su u suštini pravi benefiti posmatranja i kako se isti mogu realizovati? Koje, dakle, sve vrste ptica sada možemo vidjeti u ovom periodu? Da. Što se tiče konkretno posmatranja ptica i toga benefita jeste što smo u prirodi prije svega i imamo tu neku konekciju sa pticama. Znači imate moment gdje je tišina, ptice i priroda oko vas. Znači to je baš neprocjenjivo. Tako da posmatranje ptica je definitivno nešto što se svakom treba preporučiti. Prije svega što će se upoznati s nekim vrstama koje su svakodnevno oko njih. S druge strane, zato što će se relaksirati i opet uživati u nekom slobodnom vremenu. Mi smo, što se tiče konkretno posmatranja ptica, otvorili agenciju koja se zove Monticola, koja se bavi organizovanjem tura, a akcent je upravo na posmatranje ptica. Tako da nisu samo ture u smislu organizovanja na jednoj lokaciji, lokalitetu kao što je Utiska Solana ili Skadarsko jezero i posmatraju se ptice, nego tu ima i različitih izleta, hikinga i tako dalje. Tako da želimo... Stvarno je živanje. Upravo tako, stvarno jeste jedan jako lijep, da kažem, sport, hobi, zato što prije svega to je u zapadnim zemljama i tekako zastupljeno i onda pokušavamo taj duh nekako i kod nas malo više da oživimo i na taj način skrećemo pažnju koliko su ptice značajne i koliko su to u stvari jedna lijepa bića. Je li imamo neke vrste ptice koje sada možemo vidjeti, neka njihova gnijezda, neke koje odavno ih nije bilo, a zahvaljujući koroni i čišćenju prirode su se ponovo pojavili? U suštini sad je period kada ptice gnijezde. Znači nemamo migracije, nemamo ptice koje prolaze i koje idu dalje, koje su onako nisu specifične za naše područje, ali tu su u prolazu i odu. Tako da imamo trenutno standardne ptice koje gnijezde, to su laste, golubovi i tako dalje. Ali te migracije su u avgustu, ljudi mogu da prate, tako da će u avgustu biti migracije. To je uglavnom to ljeto i jesen, to su ta dva perioda kada se migracije dešavaju. A oko sebe svakako imaju svakodnevne pčelarice, laste, baš mnogobrojne ptice koje mogu da primijeti. Ja vam zaista želim puno sreće u daljem radu. Biće naravno ponovo prilike da se vidimo i da razgovaramo o nekim novim temama i svim projektima koje budete u budućnosti realizovali. Imaćete i našu naravno medijsku podršku kako bi to dobilo na što većem značaju. Hvala vam još jednom. Hvala najljepše. Uvaženi gledaoci, naša gošća ovoga jutra bila je Jelena Vukašinović ispred Centra za zaštitu i proučavanje ptica. Mi sad idemo na kratku muzičku pauzu.